W6 250, te ihu semi 1 of 2 i te ara tuatahi, te Kuiti High School, ara tuarua New Plymouth Girls High School, ara tua toru Western Heights High School, ara tua Far Hamilton Girls High School, ara tua Rima Manurewa High School, ara tua Ono New Plymouth Girls High School, ara tua Whetu te Karakaupapa o Ruamata, ara tua Waru te Wharekora o Mauao, ara tua Iwa te Karakaupapa Māori o Mangere, ara tua Ngāhuru te Wharekora o Mauao, ara tua Ngāhuru Mātahi, Wakatipu High School, ara tua Ngāhuru Mārua, Wakatipu High School. Ko tērā te haki kakariki I tū ai ki tēnei rehi. Kia kitea ko wai ka arahi I tēnei. Tēnā pēr ko te ara tua ono tēnā ko New Plymouth Girls High School. I kaha pakanga ana e nei kōtiro, ko te hiahia kia whai tūranga I te rehi toa. Ana. Boosty start at the top end of the course, e te whānau. It's me, I'm back in the hot seat. Ngā Tweety's just popped off to the wharepaku, but we're going to watch these fellas coming through the halfway mark there. Stunning stuff at that. There's a little bit of a blanket lead in the middle edges of the course there, te whānau. Ara, kua puta te ihu o te waka, ki noho atu ki roto I te aratua ono. Noho atu ki te aratua ono, ko New Plymouth Girls tērā, swagalicious. Maha ngā swag I loto I tērā waka. Ko te mana koe e ahi ana rātou, te noho ki mua. Āna, kua tūtiki a rātou, kua whai tūranga ki roto I ngā whiringa toa. Amazing race, that was a good one, eh? Those were lanes, I think, 4, 5 and 6, taking it out to our fastest qualifiers. We'll then head on to the finals. Rawe. Mean teamwork there, giving each other's all a hand five. A koe ke nei tātou ka kite te tukuruatanga. Noho puku e te whānau. Oi, she's drawing in the ha there. Here's the start in. Beautiful rolling start there for lane number 3. They managed to push the flags. The flags were happy. They come off the line. But unfortunately, as you can see there, 6 etched further out past that 150 mark there. Gone down the course. That's what I love about these races, these sprints, is that you can see the dedication, the grit, determination, the power, precision. World-class pedaling. Amazing. There's some mean mahi out there in lane 7 as well. Te Karakaupapa o Ruamata. Those girls have been on the come-ups for a while now. Ai, tika ana, ko roa rātou e whakangungo ana I roto I te roto o rotorua nui a kahumata momoi, and all of that hard work's been paying off for them. There's your champs though on screen now, lane number 6. Au tae ngā mahi wahine mā.